Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginin ko si kuwa lagi ang kutwa man o salama kalilintad na kapipi ang ginawa. Nabanyod na mambagi na lang unang wana di mamakinag-isagyang kaiya mga buni-bunian ang ulalan si Kumaranosong. Yang kaya mga buni-bunian na siya na di kukurmat na di palilalang sa isagyang kutwa prinsesa di Monita. Pambutua ka nun sa putrepis si Malawa pagdaran na lagi ko paimira guys. So gawi tunaniban na rupa abert din yan na wad na diya ka nang kakaso ako diya kan di pa magulolan si ko solo po di ubangan sa niyo makanggay kan warya maapa nami pangiso koreo ka suburis walay da kalamba isat tila nagudi agpaawin yan. Nakati prinsesa di Monita putrepis si Malawa inusuba imira napamakin na ganyan na tetang ka inaburi sa sudi sa subus walay da kapaawin yan sa kati napamakin na ganyan sa wasalam. Salamang kuwarinaw na Panginoon na palaw bendingan kuri Nagay seden sudeden iwalagi mangko sa taranong koron ipaginong ang koron nakapay mambuliran Sadabu kemana tahu ini runde nangko kai rasai kita kai pai ngaribu tamu ageringakan bagaimana yang sadar di kopaki sasamber ko indo deramat sati kekal nae paman ayapa gempagenai pengisok dorakan apakah pedi data kadina naraman kenata do gelu sobeana do dalaku aku kai dinan tuhan tano narani asurahim ayadin surahmain dudusu pangalimo supaya nalinggido tamaku nabi tano nabi rasul dai pakape penodonen aku sayang sagian nilai laku mengapa nama saja ayahku nalalaku ameloing kuasa tapi kamu
ko sumanaw sa dama kapipiyagi naway saralag kano ulang namin ito rin undiwin soranong ko ikukuramatay panamanakin ito parisi sa demonita po taripisi malaw wain no se bimira yai sugawi rupabirat tadi Bula dunia kapengening koko sepen Ya irapen kokadenan Aya di malalayong kapipi aginawai Rumbula dunian Persis di monita Penteripisi malau Tiga naib masaya ko nadalago Pasade dinagong kapugiyaw niyan na pangkatay na mapuro Aya din malalayo aw nakapipiyag inawal talingoma lupa ubirat tadi rubula dunia taripisi malau aina si bimirai akamai ngato nganayang inokti amasana pisi malau sarana udiri di sanurati bisa kabesagin kadieu mapapaya geropa birateni yarom noladin persis di monita kataya lembedi dijeng di rondongan no begomi pagi nalai Wisai kadu Pengani kuku simbal Berjema kabelingan Kadang genan tay narang begula denian Saya pandepatiyo Kagiyo miyanganon Nayaku nalalako Iku au desa desomoni itu orang diri Kakak iya lemedi Kapupeng anu nakau Ira pagi deren Matarinti sabi kakak dia lemedi papan taginay Bukambuin na pemakin gimanto Kaderakian dia bentuk nagukan Arakap penganon ako Aluyudikaran Siking asatara kakagian abini Telatayim manake dihara Tiga kanay pemang kagiam yang anu Saya kau pikirakan Persis di monitai Kota dipis
si malaw akapangalang inaigiran deulatan kadari bayi mirai kagiyeun bedi udawang kuderakan nain tanahku awinako waginan sopaundi tadi begua musim sapa napaundi tadi mau agirup kataya dambedi sudawang koderakan taku ginawa kau di kopagi sampai inodira magu kagi magi saka papan tagenai tiga kenai pemam puteri pisi malau igiran diulatan berisi sedih moneta pengening kokutun harapan kokusim berde dinageun yoka pergi yang pangatai no maporo ayadin malala yung kapipi aginawang sabi nama kamegingan mula din akaran dengan giginatain tikurunay pumay kondori pisi madaw asara minitero namin dalan akan sorry ko is pantonakan paubirot tadi rumula dinaka potari pisi malawa inasi buiniran saino be koribuna sabi din salam rakano beden monitoring undi ya pemakin di mando enak berisi sedih monita dadu mai lagokan matai duderakan kata suasana alis sesanduyan dulu naniyo giyenan nilalang saged salam rakano sapa mayo bekara